yibanda gujela ta biamane ya ban kolorna bohar sini waye to ala chile kolbo biamane ya to masan jayi kul jesul qatan bane waye lallal magaltal hazan sontan je do me dun do jamba chihir ba do dagban sini da yina kab bolle cincine adali part 1 2 3 4 kasor gende bor part 5 and 6 ma she na nyadin yan nasham shabda yele nir targam bala kashab mi yanir na mal tuli da shal film industry min ja batra lahbale ni cincin part 5 and 6 ma payina to lame amun jibil fungo no so yinne na ba kin wo karinyanga chibalo bejia kan kuyi lauda na akia Kikiri man ka pawun go shama ndafta isabra men zuwa ku pa bakwai ka pawun jolma nan zuwa tonka pawun ka cincin ma ba da bayan anda kana madar tuna shi da ma falba nan ba Sma payina torso tinya fe paga sabre silmin gol July bi apiyana yi Saturday 12 July 2025 den dal karyan yesini ngowa za plaza wato za radio min za TV ne bielo shalla torso teti gana sidis konko katiyan yo balon tolo no korshinu to masala le wandra pirsha mo shirtu ya ka nyere nabo cincini part 5 and 6 yancem ka dagban nim pam mangungun kona kai dagban pam ben yalla le bankar ba ben labna ni dan talgi za ba de ben ko la Nung nung masira bada dini ma wuhme anye suza lanzu dini mwar lanzu ka ta san anu dir waata long biyan kum mara fa to abiyan kum afa o kariye to shan masa yalman lan yale Baba ya kalebe yimna ta fama bai bayo ya kalebe sura yimna ta fama bai